chikibando nabwigo ubutu bw'ekinyani ao nkoni bali ebicucu by'iri tukerimo kurwa asachi company ao nkoni bali embegu y'ekyeri ao abwasi bakora artificial insemination nigo bagutuka asumu cy'ubusongo eduka yabo enene ere angena market plaza nabuko bakiresimi ase number 0115318887 urusegerunde nigo rore mbarabare n'amabuta ashal yankuruko falcon ase number yabesimira 0113388513 urusegerunde oronene nuru ya ase umucyubusungu ndogera gutuka ase ensemo ya jogo mbarabare neskuru ya jogo kubakiresimi 0740186688 Enokem Agrovet Limited ije numusanyo. Getembe Television ekionga kyamamugusi. Onchumuri ya serikali ni go yabekire mirobiri saine yogo chia kuwaligania abarukigwa bari baguchikosoa ase grade ya kianda gose grade 9 na mangaberga kwana kigwari tukuri ya lero Jumapili tariki 12 umutinyi 11 umakoiga kurwase kaunti ya Kisii kaunti ya Nyamira wiki kaunti ya Nairobi ukwaligania ase kionga weekend chinsenye chobutko bwa lero nkuru kwa Kevin Onkoba kabana nchoi kwa mwali. Ekionga weekend chinsanya nigo togochaka kurwa ase kaunti ya Kisii ritko lya nigo omujumbe onyalibari chacho Muskiza Irijanda nyakoba okubumerana monegati yabamenyi kurwa ase nsemo ya Samba yegotoka ase ward ya Bubaracho ebunge ya Nyalibari chache kaunti ya Kisii okwana chinga kecho nigo Muskejanda abiriga otamna nigara chikunya kabo kwane kinga menyikurwa ase bunge yo babiri bakonyora amache bagutumeka abwase boigo abirika kubanekeria guchia gwikirania amagendero kwane kinga chipara nkoro isigwa chire ase bunge ya Nyalibari chache kwane kinga marigo ngotokara nyagitari na gukina ebirengo bya amasomo munatokomanyigwa no murikito Daniel Ontiri asumukia bugikera bamenyi hasi chinsemo ao elio kuba manyigoro yase barule hase bale nase baguchike magendero litkolero mubunge webunge ya Nyalibari chache Muskiza Irijanda ikirana na gusanga nabamenyi bensemo yesamba ime ya Nyanko ase ward ya Bubaracho ime ye county ya Kisii bwego komanyigoro yemechando elia bagenderete gwetera tumepata nafasi ukwana chinga kecho Muskejanda nigalira ucha kugendera kubaikirana magendero ao weteraso kubaterana nabarai ao boigo byombe biria bya serikali na biria bitalie bya serikali ile kwene kibuna bakonyekire hasa matuka yiga hara service. Mimi ninafanya kazi huko Nairobi na shirikiana na serikali ya rais wetu kuhakikisha maendeleo ikuje kunyumbani hapa. Hiyo ndio mimi ninataka kufanya. Nihakikishe stima iko kwa kila kijiji. Kuhakikisha barabara yetu nimetengeneza na tunataka tuweke lami na tunataka tuweke hospitali, tujenge hospitali hapa ili hiyo hospitali ifanye kazi masaa 24 ikihudumia watu wetu wa hii area hapa. Tunaelewana? Hiyo ni sawa. Umeona nimejenga hii darasa na bado tena tutaendelea kujenga kuhakikisha tumeleta masuala ya elimu watoto wetu waweze kufaulu. Asense mwende nigakwanigoro yomurobolyo bukuru mochando bwa macha ase bunge ya Nyalibari chache none kebuna ya serikali ne yabwatokire shilingi chimilioni chimisato wetera ase serikali ya kaunti ya Kisii eliokoligiriria abuna barachitumike hase gukuru mochando bwa mache boigo hase kwene kebuna omubaro bwa bana bakense yemeka 13 abakonyora marito inambe yo yagendere gokea imeweka shilingi milioni 300 kupitia county government. Tutaanza kupatiana smart meters na wataanza kuweka pipes ili kila kijiji hapa Nyalibari, Esamba, Nyanko,
kila mahali, Riabamanyi, kila mahali, tuhakikishe watu wetu wanapata maji. Na nimesema hii mambo ya Awangina, wanatuma wasichana wetu wanaenda kwa mto kuchota maji. Msichana anabeba kibuyu anaenda kuchota maji, akirudi nyumbani jioni kibuyu imejaa maji namna hii. Hiyo mambo tumekataa kabisa. Onekia guchukugendera no muroborio bokoene na chindagira asa bomenyi ase chinsemo au ase bunge yom unanonye gati ya bomenyi ase nseme yo bagendrete komo chumuroborio yo. Hii watu wanakuja juzi wananiletea kisirani, wanasema ati mheshimiwa Janda, ati wewe kazi yako ni kupatiana chakula na hakuna kitu unatusaidia. Wacha niwaambie namna hii, mimi mumenichagua nilete maendeleo ya Ribari Chache. Hii barabara si nimetengeneza. Magigaya umusike Janda nigarata para ya rigina kugenda Nyankururo weka sensemo ya Buruma. Iyo hasigikegetambe abamenyi benseme yo babere bagochandika na konyoro bokongo asuko yotumika. Unataka mchele, unataka mafuta, unataka mattress, unataka unga, unataka maendeleo. Ngurubadire daseni kiagetembe kurega se kaunti ya Kisii litrene nguru ku Daniel Untiri. Yamono sana muliketo Daniel Untiri noroboti ruwasenchira yobo ikiranu. Tukwirana ase ensemwende litko liarero nigo ensengima anyakaba ge kubanyura bari bonse babiri bagusiria amagima bo gwetera ase mbaskono yichpara kurwa ase orogongo rwa Nyanza nigo omurubiriyo nyakaba korekana ase skuru yobubundi ya Siara yegotoka ase nsemo ya Rongo account ya Migori abwase kiombe kia NTSA gekorawa amono munyakiro gokurwa ase orogongo rwa Nyanza South Nyanza asereta Aden Ado niganya koba okoboria abagende bekigali koba maiso chinga kichiga cy'umutimo ko bwerusa ligotanga imbaskane menge comment kana Unenchira yamo yoko banyura bari bonsi basirire amagima abo kubatkana amono baskano opara Jumapili yo mwelio yo mutinyi oikominalimo kera umwaka nigo ensengima ekunyakabage kuinyora abantu bari bonsi babere bakubwatira nigwa nabo igosiria amagima abo kubatkana amono baskano opara Kurwa asensemo ya South Nyanza nigo moyigoyo nyakubo korekana ase skuru yobobundi ya Siara yegotoka asensemo ya Rongo county ya Migori umuteneni bwe kiombe kia National Transport and Safety Authority asorusagiaro South Nyanza asereta Aden Ado nigo ara omoyigoyo ase abananchi banyako bagosangirikana asenseme yo nagotongia emeshuma munenchira yamo yo kuinyora bari bonsi basiri amagimabo kubatkana amo nombaskano ya para. Today we are gathering here with other stakeholders to commemorate the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. This is a global event that comes the last Sunday of every year, November last Sunday, and today being 17th of November 2024, we are here to commemorate the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. Nonyina bonigo omuske Ado akwanira omubaro omonene obeire goko enekigwa bwa abantu bagusiria amagimabo ense engima nabo igo emergency ya Kenya nagoteba buna nigo eganga yabo yoko kyania ebaskono iyo agenda tikone kigwa nabo ikurwa obosemi gwe sabagende bekigali kone kingango kibale kubwatya amachiko apara engane yo nigo ya gwachinguru amo nomokonyi bo mo commissioner bwe county ya Migori George Matundura. It is important to know that according to the World Health Organization we are recording 1.35 million fatalities every year in the global stage, and on the same breath we also record, according to the same report from the World Health Organization, 50 million injuries. Kenya records 4,000 fatalities every year, and subsequent years the situation has been worsening. This year alone, compared to last year, there is an extra 321 people we have lost. Last year we lost 3,726, but this year is 4,447. So there's an increase in the number that we have lost through traffic accidents.
Mwaziri ntenera bw'obosombi n'ekipara Professor Rose Odhiambo nigateba buna county ya Migori n'ekikoligia enchera yoko amaigerio abarundi ab'ekipigipigi bonsi ase county eyo n'enchera yamo yogo kiania embaskano yabirge konekigwa ase ensemo ekipigipigi. I think as a county government the best thing we can think of is even to find a school or a place where we can train our motorcycle drivers on safety on the roads, so that there is no conflict between the road users, maybe the drivers and even those who are using the motorcycles. Kubatkana amuninga keiga yechirusa niko Muske George Matundura aboria abantu kaba maiso ekero bare asepara nabo koboria abagendi abekigali gotiga ebinyugwa byo gotindia mnenchiremo yoko enekinga kubati bare amachiko apara. I'm appealing to our people during this festive period that they should be very cautious when they are boarding vehicles, either from Nairobi, from whatever destination. They should be very cautious. And the drivers, please don't drink and drive. Don't overspeed, because those are the causes of accidents. I'm also appealing to the other road users, the pedestrians. Please, let us take care of the road signs, the road infrastructure, because sometimes people vandalize this road infrastructure, and in the end, this one causes accidents. So let us take care of these road accidents, road signs. Kurwa ase skuru yobo bundi ya siara yegotoka ase ensemo ya Rongo county ya Migori chenkuru kwa Kevin Onkoba. Mwanchumureto kwira na sensemo ye bunge ya Bomachogo brabu nigo egatia bamenyi kurwa ase ekenyoro kiarigo goika asensemelia ya lia nyangita goika murirona nigo babitiru koroseria epara obatkana amonakiri bagote amna nigo epare yo yabirige kombigwa amonomo MC Omagenche Omuske Timothy Ogugu okwana chinga kejo nigo babiri bakomocha Omuske Ogugu asoko bombi asegeka asoko batekirania amagendro asenseme yo ya mubirona mnatokomanyigwa no murikito Isaiah Maobe. Abamenya nigo baereire amangana mange bagendete gwetirana ne muno ogusalika gwepare yo egento nonyana bigo batebire n'abantu amangi nigo batigirwamo n'ekingoma ekero bagutumike pare yegento bono kyabayireire barabugo esokia nabo bigo kwemurungania ase bagoteba buno mu MC bwensemeyo nigo abombirie asege kabono ekatwa kirone watoire to kurunya ganja sera migocha otobwato bokon pigapigiteri gotwetia epigapigi gegototumia twago kana twakanse tware maire mnabona makongo tobwate abatoko kuberwa twasuguma twabagori muberkonya ganja paka irogororia nyangita nigo tobwato mwe musiere ose twa mochoreta yachi gukora magendera rasakare na ugusalika kwogwe pare yo nigo kwirira abamenyi benseme yiga wesokia nabo igo kurimana nsemo yende gusimika matoke uneke manyiririo gyo kwene kinga nigo bagendete guchandika egento nonya nabo igo amo MC yo Timothy Ogugu atana wesokia boikiranu nabo igo kubaherera ikiekogera atari kubaroseria epare yo chandegete mwe MC ntwanya komora nandi ntwanya komoigwa ntoma itinga nduto mwakirite chikura bobi kakikora nja sore toinyore anya torigo toinyora rero rituko kon mambi ne para twakarimire no tore bande toikire para rero twacha korore para ntukore mamuna ncho mongino mogotu nasimekire embande ya nororo yechinyeli ditoke ntoma itinga ditoke lindia metori gosento koria na asengencho orogongo rwa gusiro bwate obutenengu beimeri abamenye aboni ngo batebire ngemeri byabo nigo bigosalikira se cinchira na nigo bitari konyara goika ase chichire gento batebire buna nigo bakonyora sara asengencho buna epare yo nigerembe tokonya korone cha etubwate togosinyo stokoira echa ya gundeire cinchira etogoitera asengencho totabwatie para togweteria ase ensemo yende abamenye aboni ngo batebire ngani ngo babwato muchando gwo macha asengencho buna abangina nigo bakogenda satambe kuligia machayo egento batebire nga amache ali anyangita nigasaligete muno na omo MC bwensemeyo tana gwesokia na gukwanira igoro yensokeyo yabeiraro asegeka macho kabona toko ntubwati mache pi etintira tokare konyuri mrochero karalia nyangita ntoma eti twamakwasa turegose abangina baria nyangita amache matoke bakurusi asalikire abarimu baitera amache ria nyangita sukuru emburego tu airuria nyangita oroche nonyana boigo abamenya bwoni ngo batebire buna
omusike uguni gabwate obukenyombe gentuno nyina boigo abatigire kurwa senseme ekyorokererie kia ngani gakubatana na ase chinyumba asanda aragenda ntoma etintu twamujorete agende abera agwa sakale otuchandike igacia yabwate chinyumba isiko isikarorosi lakini ntuse itorogora magenda ntutabwati munabongira seita tabwati magenda gocherse kuru yanyangitorogora lakini binyoro binde birabe nagenda takosuguma wana tosinye kuburinga amaena abagambi ba minto mutari gwante mutakonye para murushi abantu nyumba bagende nyagitari bagweniwe inkuripota ligatasin kia getembe kuroiga hali ya nyangita igotoka se wodi ya magenche ebunge ya umachoge bwabura bwime county ya Kisii Elietariane Isaiah Maobe Yamuno sana muriketo Isaiah Maobe norobotirwa senchira yobo itirano tokerena asense moende kubatkana amonige karo kikenya kabage okorekana ase umuchu Nairobi ekerengekane no kwababwatania nabo kubarenta amo likorenta obomo bumugusi nigo litko lia rero umu chief officer bo bachanu ase county ya Nairobi Muske Geoffrey Musiria aberka gwesokia na korokia ogutago kigukwae kubatkana amonige kare kyo kia babwatranite gatia bajumbe korwa ase county ya Kisii ne county ya Nyamira nigo Muske Musiria aberka gotebabuna onye abarai batagete kubwatania abagusi bonsi nerbuya nyako bakone kingakera umurai kurwa ase orgonguro gusi abereka kubwateranigwa ase bikaro bingamnebyo elikorenta omugusi bwensi asobwamo asa Maria Tangoro ku Geoffrey Musiria ndomo chief officer environment Nairobi County but rero ndegaiga on the capacity of the Gusii spokesperson Nairobi and diaspora okoba ebyongozi bya Nairobi byansa moni basamon the office ye spokesperson yabo wambo na key omogusi what's our space in this city, what's our space as a government ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Leaders wagusi mba umera na hoteli ga Nairobi in a capital city what leadership yabo ya Nairobi asende Gusii spokesperson alafu ntobwate elected leaders nobwate MCAs. They never invited even one single MCA to that meeting. Onye bata ete elected leader. Yandu bata Moses Yogeto, who is the chief whip. Kangaba Morangere Tirende, I represent ase Obomo Mogusi, Koligi Hoteli, I represent interest Yomogusi. They never called him. I am here as the spokesperson of the Gusii in Nairobi. Mbanda Angereti, Nchigo Kwana interest Yomogusi, and Obomo Koligi Ngaibori. Alafu in their meeting, even the leadership ya Gusii to what a governor. Simbarat, Simbarat has been out as the Gusii spokesperson. Nobody called him Rangena, honorable governor. You as the spokesperson in Jugaiga, what interest him to discuss. They never called him. Then they are saying that they are championing for the interests of Gusii. I want to tell them, as Gusii in Nairobi, to entertain such kind of meetings, chitabuati inclusivity. Kera onye totete kogenda mone pass yomo usibo se tokanda busiambo. I say go, I want to send a message to these leaders that you must respect leadership ya Nairobi na monyere on board. Abero no moichano ekero na rore clip kia bagambe betu bali tuegenete bakire chikura na ba mama na batata na ba iri korugusii bagocha gotobaga ase mesingi ngaintu ntumaite kitokora. Kobwa mono gocha spokesperson yeito Musiria Geoffrey oiba manyete biya mono kero kende Geoffrey na bara gocha kwaye gukende gosacha nyore kende lakini ase ngencho y'abantu bakeigo korugusii bali bakweroka bagambi ikyaro bagambi bwabo mbokoera ebagendete gutotachira inse bagenda bagamba mangana abo bebete nga Nairobi omugusii na erotenenti Nairobi County injenale gosabaiga abagambi bali muri Gusii ekero mugoza Nairobi njuna masikani ano bisimo bwate njuna masikani ne bwata abanye. Msemaji wa jamii ya Wakisii Nairobi ni nani? Geoffrey Musiria. Get that right into your heads and we must deal with you if you proceed with this kind of tumbocratic demands hapa Nairobi. Na mkitaka kufanya hiyo mikutano enda muwafanye kule Nyamira. Mahali ambapo mjaitisha hata barabara roundabout. Mungu hapa mnaitisha kutoka kwa mahoteli. Toka hapa. Toa hizi tumbo Nairobi, peleka tumbo kule Nyamira. Peleka tumbo kule Kisii. Alafu mnaita mkutano hapa. Mkutano yenye haina Muraibu ensi ya Kenya Muske Dr. William
Olitko liarero ni gasanga amo na bege nwabedini yege Katoliki asensemo ya Soweto Kayole imyo mucho Nairobi. Okwana chinga kecho ni gabirga kobanekeria abakenya guchya ukino uchumi anamono kwaneke ngango kiniale ebirengo byo obochana nabo igwe birengo bisemi na kubotania abakenya bonsi gwanchirire kondo gwansi gotayo. Raboti uru ni gorwariganirwa n'umurikito Brand Sagini Isena. Inse ya matuko atatu oka korwa ababishop bekanise Katoliki kogikere bokorera bobega igasense ya Kenya. We are appalled by the blatant recurring incidents of reported abductions, disappearances, torture and killings of Kenyans. Elia lero ni gomoske Dr. William Samoei Ruto aikirana ase kanisa yake Katoliki ya Soweto iyo gotoka Kayole ase county ya Nairobi. Achinga kichecho gukwana n'abakristo n'abega ba Kenya nigo abora nachikorenta echenchi ya sense ya Kenya nabego kwenekeria ngo kiniale birengo bibogimasa ba Kenya. Kenya lazima itabadilika, and I am determined to change this country. By the grace of God, this country is not going to remain the same. By the grace of God, this country is not going to remain the same. So I have no doubt in my mind that Kenya is going to change, that we are going to deliver on food security, that we are going to deliver on affordable housing, that we are going to deliver on universal health, and that we are going to make sure all our children go to school. I have no doubt in my mind. It's going to happen in our lifetime. It is going to happen because we are determined. Magega yugukora yekelisia Moskeruto ni ganyora chinga kichogo kwanera abana Nairobi. Hebu tusalimiane hewani nione watu wa Kanayo. Nakobainekele guchikorali obomo bwa Kenya na gutugutera ali siasa chobo kenyumba abayigo choko abaga aba Kenya semesingi ya ali asebakorwa. Niko na swali kwenu, mtanisaidia kujibu. Mimi nauliza nyinyi. Kuna wale wanataka kuturudisha katika siasa ya migawanyiko na siasa ya ukabila na siasa ya chuki. Mimi nawauliza Nairobi, jameni, nataka niwaombe kwa heshima. Sisi wote ni ndugu moja, wa taifa moja, na Mungu mmoja, na nchi moja. Munasema tuungane ama tutengane? Nairobi munasema tuungane ama tutengane jameni? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono, wale wanasema tuungane. Moskeruto boigo ni gabora serikali ya ene ya kira oyomo goika okobwatari obomo bwa azimio la umoja sobokorera bwaye ligosanga ibirengero byo chencha Kenya koroisia mabaga y'ikigasi asabasae na boigo korwania obokurumi. Kisha kwamba tunapanua nafasi za kazi, vijana hawa wajisimamie na wachangie katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na ndio mimi nataka niwahakikishie, we are going to work together with all the leaders who want the best for our nation so that we can grow our agriculture and provide food security. We can create additional jobs for these many young people in our nation, and we can make sure that we fight corruption so that the resources of Kenya can be used for the intended purpose and every citizen get value for the resources that they contribute as taxes. Iretana Brian na Sagini Isena. Asense moyani gomo konyi bomurai wensi ya Kenya Moske Professor Abraham Kithure Kindiki enyakobogo sanga amuna bege noa ase county ya Kirinyaga. Okwana chinga kecho ni gabirga kuboria aba Kenya kogendera kubotesya kariyo Moske Dr. William Samoei Ruto elikwane kingo chirgo kine uchumi yense ya Kenya na ukine ebirengo via amasomo. That this administration recognizes the input of other voices, and in particular we have no problem with the input provided by the church, civil society, other non-governmental agencies, and we welcome also the views of all members of society, older people, younger people, men, women, everybody. They have a right to give us views on how we can improve our governance
and make our country work better for the sake of the people of Kenya. Saa zingine ile bidii yetu haikuangi kamili. Ni kweli ama si kweli? Bidii ya mwanadamu haikuangi kamili. Kwa hivyo tuko wazi kupokea maoni vile tunaweza boresha utenda kazi wetu kama serikali ili mwananchi apate manufaa zaidi. Na sisi tunapokea maoni ya wananchi, maoni ya kanisa, maoni ya vikundi visivyo vya serikali, maoni ya vizazi vyote, wazee, akina mama. Katika miradi ambayo iko ya serikali, kuna ile lazima tutie bidii zaidi. Kuna mambo mengine, program zingine tumeanzisha kulingana na ile manifesto tulikuwa tumepeana. Mambo mengine yako na matatizo hapa na pale, na tunasikiliza kama vile rais alisema jana, Mheshimiwa William Ruto. Tunasikiliza ili tuhakikishe kwamba miradi ile ya serikali ambayo iko ile matatizo kidogo kidogo, ile ambayo kanisa inasema irekebishwe, watu wengine, mashirika mbalimbali nasema yarekebishwe, watu wa Kenya wanasema irekebishwe. Kuna ile wazungu wanaita teething problems ambazo zinaonekana inatatiza wananchi. Bilebile katika masuala ya elimu, katika kubadilisha ule mfumo wa elimu kutoka ule wa zamani kuingia huyu mpya wa CBC, matatizo hapa na pale. Na mambo mengine mengi ambayo serikali hii inaendelea kuanzisha ili kuboresha maisha ya watu wetu wa Kenya. Matatizo yaliyomo, tukizikizana kama taifa, tukiheshimiana kama taifa, tutaweza kuyatimiza na kumaliza yale matatizo na kuboresha maisha ya watu wetu. It is possible. Right, mwanchi murengo cha kugotiga monoro batirwa ya Paul Kapokara kurwa ase chinse chia maikonya kaba kwemanya alionse gantikwana kigwa ense engimanche nkoro kwa Kevin Onkoba. Mangana maya kurwa ase chinse jirichis konugo togochaka kurwa sinse ya Somaliland. Ense jiga ya Somaliland ya betike guotra na kurwa sinse ya Somalia wetani myake merongevere ya itire igo ekijiga ya agenda subochori iliko machora omurayi ngo kwanira mu president yurat kunyara kabaga kura NCU mu president yo bera sige ka NCU asirita Musa Bihi Abdi mega yo wake kura ya ni gatibuna abantu bense yo ni ko babwatu musubuli boga choro omurayi onde bwensi na boigo ko bahali baga kunyara kabaga chora omurayi yo ranyara kabaga ko baenekiria omurayi burabakonye kulinde asichukule choni go esikane ntindi yabage konekigwa egatumura yo Abdi amono bengi bwa serikali ya Samutuka Matambe Abdirahman Muhammad Abdullahi oyo nero nyara kabaga kubokere gitambukiro ekyo kyo waka chikura yende kurengana monerekera tunyara kabaga kwenekia okonyoro kubura yuya imeyense yo ya Somaliland wango igani go ebunga yense yo ya nyara kabaga gotenenia obachori intanda kabachonchori bagi siasa bahete babuna nigo obachori obubu aroberi kunyara kababo kwenekia ko mwali baga Musa Bihi Abdi wendera kugamba imeyense yo Samutuko Amatambe obachori bono baganyirira sika kimyaka 5 nebere ase kurengana mo nabachonchori bagi siasa batebere buna obachori obuni gobora tunyara kababo kwenekia omonchiriya manene ime yense yo ya Somaliland. Guled Ahmed Chama no machonchori oge siasa kurwa sinse yo ya Somaliland. That's very important here in Somaliland. So one is often portrayed as a strong militaristic man, and the other as a soft diplomatic guy. South Africa. Waziri Bubolendi Mehienselia ya South Africa Seleta Senzo Muchoma igo wetera ase engane serikali ya beka kirario abire gakubengwa mu negati ya abagereri bo bwene bo manyabantu asekiria atabuna igo abantu abo bakuya madini meyense yo maminja yerichiko abo bari gweka kiribunye barachikonyara ko bambanyora bolendi bundi bwensi ko rwase serikali igo abantu abo abange bagenderete kuya amadini ime ya mocha yense yo agendere ko bagweterenga yenene chinga ke serikali ya kanirenga
antaboti bakonyora ndagira nga nonya na mache ikilieta abantu wetanya eliweyamo nigo banyarako bakubeko byara bagotebekana kuya madini mumenja yiri chiko yento abayigereri bobone bwanya abantu bagendeko bagochonchora asabaganire serikali yense yokora ligeli ugimalitangani likali okurigererya obube wekaboniga nigo abantu abo bale weka chiribu inye bagenderete kunyarako bagotangwa nabo igo usikirwa mone serikali aseli dini elimu halimanekana tabna fala omugodi imeyense yo ya South Africa abo egotebekana bako ya madini yo mamincha yelichiko Russia murayo mochole bwenselia ya America omuske Donald Trump igalire iranga nigarati kunyarako bagakora chisegi echo cyagenderako bachikwaneka wetade myaka 3 imeyenselia ya Ukraine amonenselia ya Russia kulengana mono president bwenselia ya Ukraine Sereta Zelensky nigate bimna nigo chisegi echo cyagenderako bachikoleta makwa manene yento kulengana monera agenderako bagagotobuna okoera bwichisegi echo nigo kurati kunyarako bago kutwara okuigwano kunene hagati yenseyo ya Ukraine amonenselia ya Russia kulinda sensemo yae omuhura yomunene bwenselia ya Russia Vladimir Putin igonera tebunga emirango yechingwana nigo yegwire kunene igarure ebitambukiro ebikirano ebyo kulengana monere birengete kunyarako bikoleta omulembe kulende tibu basa gwotorana yendo kulengana mona Donald Trump abaga kuliranga nigarati kunyarako bagakonekya gwesane nigati elyo koneki munango toliale kisegicho cyagenderako bachikonekigwa nako turibanya omulembe nabwigo no chumi yechinse ao imeyense engima. We're going to work on Middle East and we're going to work very hard on Russia and Ukraine. It's got to stop. Russia and Ukraine's got to stop. Azerbaijan abakwa umusangerikano okera omwaka nino yokurigerera igoro yerire uyuya omanyakantabna COP29 nikokorekana asinsamo chiri cha Baku Azerbaijan ukwana samu sangerekano yu omulikyo munene mu bwechinse ime yensengima Antonio Guterres nigo asirina gotobna asigika kemyaka etoto ya etre umwaka uyigano ro liberali agendera ko bali kweneki wasinsemo aholire eligoro muno kolengana monere niga temna nigo chinse chinyinge chitaragendera ko bachi kubate machiko ayo bagendera ko bagotwara asibikarebyo gendo kolengana monere kerere owako muno ochumi gucyase chinse It's time to deliver. Humanity is behind you. A poll by the University of Oxford and the United Nations Development Programme finds that 80% of people around the world want more climate action. Scientists, activists, and young people are demanding change. They must be heard, not silenced. And the economic imperative is clearer and more compelling. With every renewables rollout, every innovation, and every price drop. Guterres boygo nigagendera ko bagakonya chinse aho mu kibitambukiro ebikirano asaba boliri abasayansi amahona bali banje tego chonchora lire kweneke bunango tumeka bareli bageri gakogendera ko bosemya abantu utumeka esola amonembeo echo kolengana monere chiri chinguru chingia na boygo chitabwati obosalia go chase amazingira. The amount invested in grids and renewables overtook the amount spent on fossil fuels. And almost everywhere, solar and wind are the cheapest source of new electricity. So doubling down on fossil fuels is absurd. The clean energy revolution is here. No group, no business, and no government can stop it. Nyina boni gagende ko bagakuruge kurero egetinde gucyase chinse echo abolire kubwatana na bunenchire ya moyo gukora umucando bwirire uyirere nibe nyingi gusaligwa asichinse yendo kolengana monere kirati kunyara ko bagego Kenya uchumi na nene go Kenya omubaro bw'abantu imeyense engima. The COP29 outcome must build on the Pact for the Future agreed by consensus in New York in September and drive progress. And I urge the major MDB shareholders to use their position to push for change. There is no time to lose. On climate finance, the world must pay up or humanity will pay the price. Excellencies, in this crucial period, you and your governments must be guided by a clear truth. Climate finance is not charity, it's an investment.
Climate action is not optional, it's an imperative. Both are indispensable to a livable world for all humanity and a prosperous future for every nation on earth. The clock is ticking. I count on you and I thank you. America. Murai wensedia ya Amerika omoske Joe Biden igamwarigania ase enyumba y'oburai iyo menyekantibu na White House imeyenseyo ya Amerika murai omochoru wenseyo asirita Donald Trump lituko lya Jumatano ogocha kwa bababere amo nigo gokoleta anene amabuli amanga gesiasa Biden oyo onyarete kwa bagakomubwa Trump mwaka 2020 igo atamwariganitie imeye enyumba yega y'oburai chingaki anyarete kwa bagakwira oburai intukolengana muna abachoncholi bage siasa bahenekire na gatubabuna igitambo kerekenene gyakirwe amunumura yoyo Biden wikabono igam. Forward to having a, like we said, smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. I very much appreciate that, Jim. You're welcome. Omwaka 2020 ngaki Biden airitoburai igo yabetesi kanentindi gati abavwasi gintukirerete umurayi omukuru w'enseyo ya Amerika Barack Obama wesona nigati yokoleta obotereru ko Trump igo amwasiolire buna mbachikonyara ko bakwenana oburayi wiga asinchira yomulembe. Transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get. Kulinde ekigo kumyangelinga omurugyo ya Donald Trump nigo abagagwa ketege okwaliganirwa koigagwa Trump me yenyumba y'oburai ya White House ase ensemo yende omurugyo ya Biden nigo abwatokali uko gochase Trump asatebire buna nigo baratkunyara ko bakubwato ko burai obukuru ase nyumba y'oburai ya White House ase chinchire kire chomulembe agotigarita singane yo nigo Trump amacholiro musubati asireta Caroline Leavitt uyo olenge omurikyo munene anene ase erumbe yabaliki bamangana majya ase campaign chae ukonyara kabaga koba omurikyo munene anene wabaliki ase enyumba yigayo burai ya White House nigo Caroline abatemya kemerongebere na etano nebere asibona raj kunyara kabaga koba omusubati na wigo omusai omukikigima kunyara kabaga koba asikirwe kiga ime nyumba yiga y'oburai ya White House. Iginko ripoti ya egetasini kia wanchete kia getembe amatukansi inche igongoro kwa Polycarp okara Getembe Television ekeonga kia mamogusi Twatire kuma maine twatire kuma Keni uhuru maine ochire kuma Etuka yo womo ya Uhuru Superstores iye gutoke milioni chubu songo iye konya ebintu au aseli gulidigo kona ngumo buko mkonya bale ebintu bubwaga chibuna bono amabati kuruwa siche company